бо пешниҳоди тозатарин хабару навгониҳо барномаи навбатии иттилоотии пайғом манзуратон аст. Дар студия бо шумо Мартаба Раҳмон ва Исмоилҷон Холов. Салом. با مناسبت روز ملی توجیک در کاخ لایق شهری پنجکند برنامه تنتنوی دایر گردید. گزارش اولین برنامه اطلاعاتی پیغام در این باره. با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر، افسران، کارمندان و سابقه‌داران مقامات کارهای داخله، فعالان شهر و دهات پنجکند برگزار شد. این جمع باشکوه با تنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. سپس رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده، هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند سابقه‌داران این مقامات را با مناسبت عید کسبیشان صمیمانه تبریک و شادباش نموده از سهم آنها در حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری و قانونشکنی، برقرار نمودن حکومت کنستیتوسیونی در مملکت، دستگیری پیوسته اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت تحکیم فعالیت مقامات کارهای داخلی سخن گفت. تاکید گردید که مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر با شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند رابطه پرثمر دائمی داشته با اجرای رسالت کسبی آنها پیوسته مساعدت می نماید. در این جماعت پرشکوه تنتنوی معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند پدپلکونیک میلیسیا علیشیر نظرزاده با حاضرین از تاریخ تأسیس مقامات کارهای داخلی یادآور شده اظهار نمود که هیئت شخصی شعبه برای اجرای وظیفه‌های خدمتی، رعایت ترتیبات جمعیتی و پیشگیری همه نمود قانونشکنی همیشه آماده می باشد. سابقه‌دار مقامات کارهای داخله محمد جان نرزیف از همکسبان جوانش دعوت نمود که آبرو و اعتبار ملیس تاجیک را با فعالیت شایسته و نمونوی خویش بلند بردارند. در این جماعت باشکوه در یک فضای تنتنوی با یک گروه افسران، کارمندان و سابقه‌داران مقامات کارهای داخله عنوانهای خدمتی، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردید. در خاتمه این جماعت باشکوه با حاضرین برنامه جالب هنری با اشتراک هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان افضل شادیف و اهل صنعت و هنر شهر بوستانی پنجکند پیشکش کرده شد. در قسم حربی 05170 و قسم سرحدی 0203 مستقر جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند مراسم سوگند یادکنی نوسکران دایر گردید. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در آن اشتراک نموده سربازان را با مناسبت این روز فرح بخش شاد باش گفت. توجه نمایید به گزارش‌های خبرنگاران ما در این خصوص. حفظ مرز و بومی وطن و فضای آسایشته کشور از وظیفه‌های کنستیتوسیونی هر جوانمرد است و با راهنمایی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان قابلیت مدافعی نیروهای مسلح مملکت پیوسته تحکیم می‌یابد. در این زمینه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با قسم‌های حربی همکاری دائمی را به راه مانده است. در قسم‌های
соханҳои ҳарбии мустақар дар ҳудуди шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва фаъолони шаҳр, намояндагони волидони сарбозон санаҳои фархундаро бо тантана таҷлил карданд. Раиси шаҳр афсарону аскаронро бо рӯзи Конститутсия ва рӯзи милиса муборакбод намуда, аз ҷумла зикр кард ки нерӯҳои мусаллаҳи кишвар ҳоло ба нерӯи муқтадири муҳофизи марзу бом ва фазои осоишта табдил ёфта, дастовардҳои даврони истиқлолро ҷонфидоёна ва садоқатмандона ҳифз менамоянд ва ҳукумати мамлакат барои беҳдошти шароити хидмати ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ, таъминоти техникаи таҷҳизоти низомӣ пайваста чораҳои амалӣ меандешад. ҳамчунин дар қисми ҳарбии сарҳадбонӣ маросими савганёткунии наваскорон баргузор гардида, онҳо барои садоқат ба ватан ва президент қасам ёд карданд. Намояндагони волидони наваскорон ба онҳо барои шомил шудан ба ин мактаби ҷасорату мардонагӣ ва хидмати содиқона ба ватан барор орзу карданд. Раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар суҳбат бо волидони наваскорон ба онҳо барои тарбияи шоистаи фарзандони ватандӯст изҳори сипос намуд. Дар ин рӯз барои сарбозон дастархони идона густурда шуда барномаи ҷолиби ҳунарӣ низ пешкаш гардид. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент бахшида ба 40-солагии фаъолияти эҷодии ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшоҳ Шодиев барномаи консертӣ доир гардид. Санаи 8 ноябр толори кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент пур аз одам буд. Ин ҳама мухлис барои тамошои барномаи консертии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон овозхони шинохта Афзалшоҳ Шодиев ҷамъ омада буданд. барномаи мазкур бахшида ба 40-солагии фаъолияти эҷодии ҳунарманд буд ва бо сурудани сурудҳои ватандӯстиву садоқат ба ватан оғоз гардид. Афзалшоҳ Шодиев яке аз ҳофизони машҳури кишвар буда бо сароидани сурудҳои хештаншиносиву меҳанпарастии хеш дар дили пиру ҷавони кишвар ҷой гирифтааст. ин аст ки толори консертии ӯ ҳамеша пур аз мухлисонаш аст ва бесаброна интизори барномаҳои эҷодии ӯ ҳастанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ қайд намуда буданд ки шашмақом ва фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошанд ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусиқии классикии халқи фарҳангпарвару санъатдӯсти мо ёдгор монданд. Афзалшоҳ Шодиев бошад талош дорад то дар ҳама жанрҳо суруд сароида мусиқии тоҷикро ба ҷаҳон муаррифӣ созад. ин аст ки дар рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар мамлакатҳои хориҷ ӯ иштирок менамояд ва дар фестивалу озмунҳо таронаҳои ӯ садо медиҳанд. ёдрас мешавем дар ин барномаи консертӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бевосита худ иштирок намуда аз номи раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ва аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳунармандро бо шаби 40-солагии фаъолияти эҷодиаш шодбош гуфта, аз номи мақомот тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд ва чунин иброз дошт. ман пеш аз ҳама аз номи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакент ва аз номи кулли мардуми шарифи Панҷакенти бостонӣ устод ҳоҷи Афзалшоҳи Шодиевро ба муносибати 40-солагии фаъолияти эҷодишон самимона табрик мекунам. соли 1997 устод лоиҳ гуфтагӣ буданд ки ин базм ки базми ҳоҷи Афзалшоҳ аст, шоистаи ин ҳашмату ин даргоҳ аст, чун ҳоҷии мо ҳоҷии кӯҳи дилҳост, аз ҳоли дили мову шумо огоҳ аст. муҳтарам Афзалшоҳ Шодиев бо як ҷаҳон эҳтиром ва самимият шуморо ба 40-солагии фаъолияти эҷодӣ шодбош мегӯям. шумо чун хунёгар ва ҳунарманди маъруфи кишвар барои рушди санъати тоҷик хидмати шоиста карда тӯли фаъолияти эҷодии худ ба эҳтироми самимии мухлисонатон сазовор гаштаед. сурудҳои шумо бо мазмуни олӣ,
مهارت والا و سبک خاصه به دل هزاران مخلصان راه یافته فرح و شادی می‌باشد. حکومت مملکت در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان خدمت‌های شما را در رشد صنعت آوازخوانی و ایجاد آهنگ‌های جالب در متن اشعار بلند مضمون شاعران در موضوعهای استقلال کشور، وطن، مادر، محبت به آلایش انسانی، حفظ صلح و ثبات ارزگذاری نموده با مکافات‌های دولتی از جمله با عنوان بلند هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردانیده است. در روز جشن 40 سالگی فعالیت ایجادی و شما از نام کل همدیاران تندرستی، الهامی سرشار و در جاده خدمت با مردم و وطن عزیزمون کامیابی‌های نو و نو ایجادی تمنا می‌نماییم. هنرمند باشد این همه مهر و محبت مقامات و اهالی را قدر نموده تاکید نمود که بهری به چنین باوری و عشق خلق سزاوار موندن باز هم تلاش خواهد نمود. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف، اسماعیل جان خالوف و دیلوور البردیف. نتیجه مرحله نوبتی آزمون تلویزیونی رسومی بهترین در عرفه تجلیل روز ملی سه تاجیک جنبست گردیده غالبان با تحفه ها سرفراز گردیدند. تلویزیونی سیما در همکاری با شرکت رخش تاکسی بین خوانندگان مؤسسه‌های میانه تعلیمی و تربیتگرندگان کودکستان‌ها بخشیده به روز ملی سه تاجیک آزمون رسومی بهترین را راه اندازی نمود. جنبست دور نوبتی آزمون رسومی بهترین که در سنه تجلیل روز ملی سه تاجیک در شهر پنجکند راست آمد. در آن خوانندگان مؤسسه‌های میانه تعلیمی از شهر و دهات پنجکند و تربیتگرندگان کودکستان‌ها فعالانه اشتراک نمودند. رئیس شهر پنجکند همراه با راهبران ساختارهای قدرتی شهر پنجکند با مهارت و استعداد رسومی اشتراکچیان از نزدیک آشنا شدند. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند به هنر اشتراکچیان بهای بلند دادند. همزمان در این چاره‌بینی یکی از رسامان ورزیده دیارمان جمشید بالتایف محصول دست خود را به معرض تماشا گذاشت که از جانب مهمانان خوش پذیرفته شد. در هفته چاره‌بینی راهبر شرکت رخش تاکسی مفتون جورایف و معاون رئیس شرکت صدا و سیما صبرینا اکرمووا هدف و مقصد خود را برای تشکیل چنین آزمون‌ها ابراز داشته قید نمودند که با مقصد بلند بردن سطح تفکر خوانندگان و بیدار نمودن حس زیبایی پرستی در باطن آنها پیوسته چنین آزمون‌ها را به راه می‌مانند تا خوانندگان و نورسان توانسته باشند تخیلات خویش را به تصویر کشیدن مهر و محبت خودشان را به وطن، مادر و دیارشان توسط رسمهایشان به تماشابینان نشان دهند. در آخر چاره‌بینی از جانب اعضای حکمان غالبان آزمون معین کرده شده با تحفه ها و سپاسنامه ها سرفراز گردانیده شدند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهاتمان کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. در این روند از جانب متخصصان وزارت نقلیات کشور بین دهه‌های قمسای و مینگدانه پل ماشینگذاری زمانوی بنیاد می‌گردد. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در اساس دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که چند پیش ساکنان برای بنیاد پل ماشینگذار در یک واخوری با زیاییان مراجعت نموده بودند آغاز یافت. تا این زمان اهالی از پل ماشینگذاری دوپله استفاده می‌نمود که از آن تا دهه مینگدانه مساحت راه 18 کیلومتر است. پل مذکور زیاده از 50 متر درازی داشته آن با مبلغ 4.5 میلیون سومانی از جانب وزارت نقلیات کشور ساخته شده ایستاده است. امروز شکرانه میکنیم که دولت تنج و آباد و آسوده داریم، پیشوای مردمی، پیشوای معظم ملت داریم. هنوز 8 سال پیشتر و پیشوای معظم ملت
оиди сохтани пули мингдона қумоқ дар як вохӯри бозориён пешниҳод карда будам. пешвои миллат дастгирӣ карданд. хушбахтона бунёди пули мингдона қумоқро корхонаи роҳи ваҳдат бо сифати баланд сохта шуда, яке аз корхонаҳои бо сифати ҷумҳурӣ бо корҳош бо сифат аст. вазири нақлиёт Азим Иброҳим собиқ вазирҳо дастгирӣ карда буданд ва дирексияи корхонаи сохташуди сода раиси собиқ Қурбонзода Далер ҳозир раис дастгирӣ карда шуданд. боварӣ дорем ки бо сифати баланд сохта шуда баъд аз пули мингдона қумоқ роҳи мингдона қумоқ ҳам чӣ ки дар нақша ҳаст асфалтпӯш карда мешавад. Рустам Шеров ҳастам, бошандаи деҳаи Мингдона. интизор меравад ки пули мошингузари мазкур то моҳи декабри соли 2022 мавриди истифода қарор мегирад. чӣ тавре ба мо иттилоъ доданд, аз он сокинони чор деҳа истифода хоҳанд кард. аз қабили деҳаи Мингдона, деҳаи Зиддӣ, Вишист ва Сои Вишист ки ҳамагӣ зиёда аз 7000 аҳолӣ дар он зиндагӣ мекунанд. дар суҳбат бо мо гуфтанд, пас аз оне ки пули мошингузари Мингдона қумоқ мавриди истифода қарор бигирад, роҳи он низ пурра асфалтпӯш карда мешавад. дар ҳудуди деҳаҳои Мингдона қумоқ то ин замон пули мошингузар набуд ва ин нахустин пули мошингузари Мингдона қумоқ мебошад. мавриди зикр аст ки таи солҳои соҳиби истиқлолии кишвар дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат роҳҳои мошингарди марказии маъмурӣ ва ҷамоату деҳотҳо пурра таъмир гардида ба стандартҳо ҷавобгӯ гардонида шуданд. гузориши Мартаба Раҳмонова Исмоилҷон Холов. бурсилёз яке аз бемориҳои сироятӣ ба шумор меравад. дар бораи роҳҳои пешгирӣ ва ташхису табобати он табиби беморхонаи бемории сироятӣ Набиҷон Акрамов тавсияҳои хешро чунин баён намуд. ин лаҳза мехостам оиди бемории бурсилёз каме ба шумо маълумот диҳам. солҳои охир ин беморӣ дар миқёси Тоҷикистон каме афзуда истодааст. ин беморӣ чӣ хел беморӣ аст? мо бояд донем то он ки оини беморӣ мо пешгирӣ кунем ё ҳангоми сироят ёфтан сари вақт табобати лозимиро гузаронем. ин беморӣ зоонӯзӣ мебошад, яъне ҳайвонҳо ба беморӣ гирифтор мешаванд ва баъдан одамро сироят менамоянд. барангезандаи беморӣ бурсилёз мебошанд. дар табиат онҳо дар таркиби хок афзоиш ва зиндагонӣ мекунанд. аз организми манбаи беморӣ асосан ҳайвонҳои калон, шохдор, ҳайвонҳои майда ба ҳисоб мераванд ки аз организми онҳо барангезанда бо наҷосат ва пешоб ихроҷ мешавад. баробари ин ҳангоми истеъмоли маводи ғизо яъне алаф баръакс асари нав ҳайвонҳои калон ва майдаи шохдор сироят меёбанд ва бо воситаи шир, гӯшт, паш ва пӯсти онҳо одам бо роҳҳои гуногун сироят меёбад. манбаи асосӣ дар табиат ҳайвонҳои бемор ба ҳисоб мераванд. шахси солим ҳангоми истеъмоли шири ноҷӯшонида, ҳангоми ба пуррагӣ напухтани гӯшт, ҳангоми коркарди паш, ҳангоми коркарди пӯст одами солим сироят ёфтанаш мумкин аст. бисёртар ба ин беморӣ чӯпонҳо, қассобҳо, кормандоне ки бо пашм ва пӯст сарукор доранд гирифтор мешаванд. беморӣ метавонад ҳангоми сарукор бо ҳайвонот, ҳангоми дастони ҷароҳатбардошта яъне сироят ёбад. беморӣ одатан шадид оғоз меёбад. саршавии беморӣ аз аломатҳои зерин: баландшавии ҳарорати бадан то 39-40 градус, серарақӣ ки ихроҷ мешавад, бӯи махсусро дорад, дарди буғумҳо, алалхусус дарди буғумҳои калон, буғумҳои бозуҳо, буғумҳои кост, буғумҳои зонуҳо оғоз меёбад. баробари ин пас аз 5-10 рӯзи ин беморӣ андозаи ҷигар ва испулс калон мешавад. беморӣ рӯз то рӯз авҷ гирифта ҳароратбаландӣ мӯътадил нагардида, баръакс дарди буғумҳо зиёд гардида, варами буғумҳо ба вуҷуд омада, ҳангоми ҳаракат кардан дард авҷ мегирад ё ки ҳаракат кардан умуман ғайриимкон мебошад. баробари дарди буғум ва мушакҳо дарди сар, пастии иштиҳо ба вуҷуд меояд ки ҳангоми тобат нагирифтан метавонад ки якчанд ҳафтаҳо идома ёбад.
намуди дигари беморӣ намуди септикӣ мебошад, яъне барангезандаҳо на танҳо ба буғумҳо балки ба таркиби хун ворид шуда дар он ҷо афзоиш мекунанд ва миқдори онҳо зиёд мегардад ва аз худ заҳр ҷудо мекунанд, токсин ҷудо мекунанд ки ин ҳам боиси баландшавии ҳарорати бадан мебошад ва дар ин ҳолат дарди буғумҳо метавонад ба қад гирифта нашавад, лекин ҳароратбаландӣ ба намуди бемории домона мунтазам баланд мегардад ва то нагирифтани тобатҳои лозимӣ яъне бемори ҳарорати бадан мӯътадил намегардад. яъне бемори ҳамчун касбӣ ветеринарҳо, шахсон чӯпонҳо, одамое ки бо маводҳои шир ёки гӯшт, пӯст, пашм кор мекунанд гирифтор мешаванд ва дар айни замон ҳастанд ки мисол ширро харидорӣ мекунанд аз кӯчаи биёбонҳо ва онро ба пурраки наҷӯшонида онро истеъмол мекунанд ёки гӯштро ба пурра берун накарда ёки коркард накарда онро истеъмол мекунанд. дар ин ҳолат метавонанд ки одамое ки яъне бо чорво сарукор надоранд ҳам ба ин беморӣ гирифтор шаванд. одатан дар шароитҳои хона бисёртар кӯдакон, шахсони калон ва умуман метавонанд ки ҳангоми истеъмоли қаймоқ, яъне аз шири нопухта қаймоқро ҷудо мекунанд, ҳангоми истеъмоли он ки ба коркарди термикӣ гузаронида намешавад, аз ҳамин ҳисоб ҳангоми истеъмоли яъне қаймоқи пурра безар нагардонида метавонад ки одамон ба ин беморӣ гирифтор шаванд. ин беморӣ тавобати махсуси худро дорад. дар мадди аввал антибиотикҳо ки аз якчанд гурӯҳҳои иборат мебошад, онҳо таъин карда мешаванд дар муддати 14 шабонарӯз. дорои дигари антибиотикҳо ба монанди доксациклин аз рӯи 30 сол дар муддати 42 рӯз таъин карда мешавад. ҳатман бояд ки роҳи пешгирии беморӣ мо бояд донем, чунки ба ин беморӣ гирифтор нашавем. яке аз роҳҳои асосии пешгирии беморӣ харидорӣ намудани маводҳои ширӣ аз мағозаҳое ки дар қаб коркари фабрикаҳо бошад, дасткашӣ аз маводҳои ширӣ ки аз дар кӯчаҳои хиёбонҳо мефурӯшанд. дуюм, ҳангоми сарукор бо ҳайвоноти хонагӣ, яъне сари либоси махсус пӯшида, дастпӯшакҳо, корҷомаҳои махсус пӯшида бояд ки сарукор кардан лозим аст. чӣ гуфтем, ҳангоми бо дастҳои кафида, дастҳои бурида, захмбардошта метавонад ки бо воситаи пурии бемор дастаи бел одам сурат ёбад. дигари пешгирии беморӣ ин ҳангоми тайёр намудани маводҳои хӯрока, яъне маводҳои гӯшти ва ширӣ, мо бояд ки ҳатман онро ҷӯшонем ёки ҳатман онро бирён намоем, то ки барангезандаҳо нобуд шаванд. албатта барои пешгирии беморӣ дар мадди аввал гузарондани ваксинатсия чорво мебошад ки яъне бо ваксинаи зидди бруселлёзӣ ки ин аз тарафи корхонаи ветеринарӣ ҳатман гузаронда шавад. пас аз тавобатҳо шахсоне ки тавобати ин бемориро мегиранд ҳатман дар зери назорати диспансерӣ, яъне дар маркази саломатӣ дар назди сиҳатшинос дар ҳисоби диспансерӣ меистанд ва дар муддати аз 3 то 1 сол дар назорат меистанд. ҳангоми солимгардӣ аз зери назорат бароварда мешавад. дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки беморӣ новобаста аз тавобатҳо ба намуди музмин мубаддал гардад, яъне пас аз 3-4 моҳи тавобатҳо дарди буғумҳо аз нав авҷ мегирад. аз ин лиҳоз яъне маънои онро дорад ки беморӣ ба намуди музмин мубаддал гаштааст, яъне барангезандаҳо новобаста аз тавобатҳо метавонад дар организми одам шакли худро дигар намуда, яъне пинҳон шавад ва ҳангоми фароҳам омадани шароити мусоид аз нав яъне тағйирёбии иммунитет, системаи масъуният, яъне барангезанда аз нав авҷ гирифта метавонад ки сар занад ва дарди буғумҳоро аз нав авҷ гардонад. яъне дар ин ҳолатҳо беморӣ маънои онро дорад ки ба намуди музмин мубаддал гаштааст ва дар ин ҳолат назорати диспансерӣ метавонад якчанд сол тӯл кашад. ва дар охир ба тамоми шаҳрвандони шаҳр ва деҳоти ноҳияи Панҷакент муроҷиат намуда гуфтанӣ ҳастам ки оиди ин беморӣ каме шумо маълумот гирифтед ва худро доим аз ин беморӣ эмин доред, чӣ ки дар боло гуфта гузаштем, роҳҳои пешгирии беморӣ, тарзҳои тавобат, аломатҳои беморӣ. мо бояд ки оиди беморӣ бисёр ҳушёр бошем, роҳҳои пешгирӣ онро риоя намоем. саломатии ҳар як кас дар дасти худаш аст. аз ин лиҳоз мо бояд худро эҳтиёт намоем. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару навгуниҳое ки то ин замон ба дасти мо расиданд ва мо онро манзури шумо намудем.
تا برنامه‌های دیگر خیر.